Akarima ntura ya Ikame matigĩtwo na kĩmako nyuma ya mũciari Omoro tukumenyekana guta mwana mũrigani wa cukuru ya Ikame Primary mara kaunti-inĩ ya Tharaka Nithi. Kana gaka karia nĩ ga kabici ga ũkũrũ wa mĩeri 8 karaterwo tukwa gũkĩra ũmũthĩ indi atũri makona nyuma ya mũkwĩgua kana gakĩrĩra. Muntu ũrĩa ũrĩ na ũmenyo wa kũrĩa mwana ũyũ ankithirwa aumĩte na kũrua ringe riboti kĩrĩ borisi kana obisi ya twana ĩrĩ bakubi nawe ni ori na mũaciari maũrĩtwe tigana na mutugo wa gutesaga ciana na mekarika mama namo mengibite muno. Kana ka mĩeri 8 ni karethirwe kari gate cukuru ya primary ya Ikame ni muntu utikumenyekana ni utuku wa gukira muthenya wa ũmũthĩ mathani mathaa 3 ni ndeto iria ciĩkĩrĩtwe kirore-inĩ ya atũri na kinyagia sub area LC Kadhambi uria ureri na mwana uyu. Kintu thaa 3 na nyusu ni ndetirwe ndero gwikanaga kuoneka aria cukuru itangi ni raro cia uguo opposite mujugu rari au ni okararige ukwe no kandaitirie kinathi kinona kana twambiria kurania kana aka ni ka ukweli twariunga mijite 3 gwira turonaga ina twana twa inji 10 nontu ni mwana wa inji ya mieri 8 twathi twethira twana twiku na twitoro riu ni ongoringa thimu ki mandamu Emily no karambirie ni mbijendare na kana tukamenya bwakoro kiri. Aturi namo magitariria buria maramenyire mwana uyu ari bantu bau. Nyu ndegire kana gakirira ndi njira ni memanite ndari kwa kana karwaru kana ni spirit ja tonyo ni kana karira okegwa taguntu takage karwaru kana ge spirit ni kweja ndethira ngari ala gukinyau ndethira toloni na kana kakaiga ambira tatia tuone nuntu kana kau alika tae gate au tutikwe nuntu kana karaumire saindi na Angela katangania Angela kikurumaga kathimete stima nuntu ikarona stima boni na ukarathi Tankuruki kuruta mataru na ikanukia riri nene muno kiri antu maria methagirwo na mutugo wa gutatwana na muno antu aka arume bateja gatwana ni akabateja twana nuntu bwa mateso mana bere globonete kumania na dinaira bena jio nuntu gwe mtu murume nale walire wa munenkera kana ugenda gukina mutiganiria akina tuika waga akangaika ni mwana wenka kogu antu bemenyere muno mtu akijia na mwana kana akijia mwana na mwalwene akamenyera atika ndongerie mtu makosa niona nikankwigua ririto muthuku muno na ninkwigua nkinoga ni mujiari uri okugia na mwana ni ethwe ni wa muiritu kana ni wa muthaka mwana na gitumi nuntu ona wekethwa gatelwa taugua gutakana atingi akorwe thaino. Jumani mwana uyu mundi nabirirwo kiri gituo kia polisi kia Midero na ethirwa akibirwa sibitari ya Chuka General ni abisa wa gender niwe Karimirwegi nikenda kuraithwa.